Asia down for now being from psychorally the talk with Sorintan Harawi the episode li welcome salu shidlay ajay tuna pala khai khamrewi bangli tuna jangpei sang rung faisare ituna thaisia down for now he football ngreu da sang khamreu khai ni itum down for na football khamrewi centenary de la itum tournament a ko kala me yonai re itum down for now her now being la kai nang chung khalang reu ai re arigon khani thot being chung khala la kai nang reu zadlay football hili as a career mga alagan zatale kala ari la itungwe abonli football tournament sibak jiwak jung talagan sada itungwe wang ring pala khai kala itungwa eye opener sada kala ya sport akane kala football khamreu hi mga aina itungwe pasarin lila itungwe ogturin lila itungwe professionalism lila kadada itungwe ngajonli itungman relation kadada lili ji itung acham thamai da theibai fasa se achi ma tai la kaina itung tangkhu li amin cha lagaina reo che lagaina thau lagaina chatak la ya yar khoka khani you special guest ada jo episode le ra zangai de le na thung tong na la ni ani li thai le re ma ga thai ping wang ina introduce sami ge kal welcome sa with a thung chang phai hi moro da cha ta phai sa re aja ni li chang phai sa khnu ma nga ina india we highest level le khnu reo experience ka thagla kal ai thung tang khnaw bing thi tha hi le chung mai da wa zang pai la ka tha ka wa zang pai kal ai tha da khnu reo hi na I thung mirin le itumwe shimkurli ramli itumwe as a community kada khangji khira pai itumwe abomli khima mai kasaka pai leide lege itumwe sa aina sek laga itumwe wang kamtha akkhani mangala muchu khui khwa tam sangsak se ari hi ya kho ka khani khare sada yu yashmli pam dak lai kuira ongyam wirang hunpun waina nai ahi ari Indian Super League we club Jamshedpur FC ngariaw de lai kala ka khani sada kuira Hormipa Riva is home the winner ala Indian Super League Club Kerala Blasters li ngriaw da clean yasho khnili achu episode li welcome sadly kala na niwi atam sak chung khalai salala itham tangpu wang pha fai le ga da chan phaisa vai khraw wang chung ni shi welcome sadly isu thum chan phai hi mai sa ina cha pa faisa se ina khresa da ina ongyam le kham han sau ge ongyam itum khani thot bing football inning sang bing ba through the help of social media na thumui ka shok ka jang ye ka thai le ye ka itum tang khul na ku chung ba mak thai le sara achina na highest level ling ryo za dak le hi mi ka dei ba achu wang ra thai da no we journey hi mak thai chung khale sare ka itum achu we episode hi mangai na no we journey na ka tha da football hi qwan ryo phok da turning point hi ka tha da le da achina hi da highest level ling ryo za doi tum na thai ka phaning le by getting nei thamarad le ma da phaning no we ngriau krai le challenges ups and down struggles ka chung ka le re ka hiwa alo le na achieve sa da le hi ka da da ra taw klak ji je we me kap da na ka share sa mi lo ning share hamuson soin tan ye inik ni ta da invite sa mi wang kala you football journey hi hang jaw rang ga ning shi mingai ari you journey football journey John mi hai ari shimkula trick track le ka iwi academy bakjang tharan iri sai umta jang ga sai selection sak mi wang surfing ali ning she jena utsala ning she ari utsana thungunye ga tournament aha wala utsana thanjat mission sai idumya jena chiwang utsala ning she laga journey here mi taza mi ne yang kratharan itum aron singum kujong kai reyang singum bangsal ka taza itum na singum struggle sara kai je chi yaroi namse sarbai chi nang tyoga share sa ge I singum trada akha trada khani chiwena shimena bak thue ne ta chi sai tak pam ni che sai tak pam ji singum khni tang khai taw mai ra chire khni tang khai taw ga chire pam ga shilonga chong re shilonga chong singum kathum ga pam laga shilonga chong we na puneri almost 4 years yang ka chiwena kogulam Kerala ta na che taji 2 years 2.5 years 3 5 tada 8 years here
academic pam ka nei Okay. ta chi tanghul no ping chini ka ta tanghul chi focus house ya arui chi ava or mi ping na mathira ji no jo chi ka 8 year struggle sa ji athuma paike dai na senior level li wazang ora ji ta chi Academy League bang chop lak chila. mai academic ri ring phada mok thiram nei chi ba Okay. na academic pam tharan na financially na shimgulam ring phadu da na kia umlei nyang kala thada chiri hard work kasa chita main ji thada hotna ka thada academy la na performance ka thada kujo khaing wa ji ne ka chiwang thada hotna ka yang thada chiwain sa khan Football we bang Academy League bang chi ta dei thum lai ka tum bang boarding league bang ka thau mom ni ta ka pay sa la ga bang ga no performance ati sure upgrade mi mo man chi sa. chila Okay. Okay. Achana na ka ISL ling ryo da le na na chi ak struggle sa ra da klei chi we. Thei bi chi la na na chi give up sa da pa na ra. mai iwa thada sa ka shan khui ka thada ithumna ISL rai ka earning sa ji thada pai ke dai na earn sam ni to yang thada shan khui thada No first contract ki club we na how ko na na first earn sa ko ki. first earn sa pokhi wa thada stipend ma shlong we na sambang pokai na da Okay. ka da mu chung sa le yang ka first professional contract ki pune wen sambang pokai Okay. Okay. Ning share ashama tyo mo mai da han ba mo man ke ari bing sili how ko sa no journey ji share sa me ning share ina ka knya sa da yo sho ko ko ni la han ngai la ri journey je yang we tyo mo ka thai shai re no wi la chi bam bam ari hi itum yes tang ko na ma la north east li mai sa da la nan la ngreo za da le ye ji tu mo tong mai ka ni yana no wi na nei ta da ngreo za da le ari ong yom na kham da pa ke dang ju level ik za mning le mu da shan ku shi sang no wi journey sila ka da how pog la ga a chai da russian ji liang ji ka share sang你学的没斯文坦尼他的印尼来当科米方因为这里好不起因那个 school sports day 他会呢 football 也好不呢就那Christmas 个他当热就他会呢去了 football 能上来能热个就那伊他的football 坑热因那个 football 坑热因那听了tra不下开呢我为我在为就那去了一些class 10 school ramli pass away 了个 trial去了赛里大部开呢지금 아까 땅카이 다보 mai laga i jilipa mai laga i trial vae Mumbai kila Bangalore FC liang okay jiliva laga trial va laga mo khui thui laga jiwi mo khui we tada mring ka pha tada ji hanung laga manmung ai thui tada mring pha jiang tada shimkhur chamai da tada kila flight ticket ta or kike shom laga je tada tada oknang ni tada chi ya cha laga cha raman laga i try laga minerva we in phali ungsai sai libam ne ga chili ta jang ni chili ta jang ga i selection khya we final chanikali trial ta kasali ishi mi shakalang trial sai le da ishi mi shni chimang khu okay china hapta aga shuga ishi jile trial sai ka thi kring da ga sai ya daga ji khui khai ji le i ji singkum akha thang khai ji pam le daga ji pam laga i Indian Arrows khile ba ye I League china round class Punjab le ong le china i hi Kerala wak ta wa okay no we turning point hi no professional as a professional player turning point hi club ka ju na how pog da ji ka thing professional contract sang hong la ga ji we train na li line sang hong la yo fa ji i hi khila Indian Arrows ya okay chi ba ina khwa ne loni na khwa ne Minerva wi ne ya okay Indian Arrows ji ja tang li I League ling yo I League okay ning share ari no journey rather clearly are into me kangreo as a football player he challenges kangreo hi pai ke na just itu yang kra angreo de le ke ji kai kan khang chuk la le sa le bai kan tum kangreo now sa dun to me day to day
activity lo non tumi khangriao match sam phang ka vai or in terms of performance aga bench li bro no tumi club ka pha kutunga regular challenges and struggles here as a professional and a footballer aga we challenges me kino wing sadly do footballer ka khangsa hi chot la ke khila discipline yang discipline khanga ki chot la ke itum la da discipline kai khai lang wai ju ya ti shu da da itum la khila sam phang ei ju ya thei itum la sam phang ei ka khila challenges chung khale khila kabi ka bam timing mag cha china performance mam thamra ji timing mag cha ya ti shu da china khila atam jala kai na practice kasa khung atam timing camera china oja coach bingli respect khale athumina itum thada teu ka connection kala da le bai ra chita study la teu sab lung ra ko chen ka chahi importance mai me stai okay aga arwe tang khung nau bingi football khangriao ning sang na da thada ning sang seri chau se da take ba liang ka star hi or mathala gan highest level li perform ka sa hi chungdam theater mani failure hi khimo mai nang sa sa mai tum tang khul context ai na q mai ni tu mi mangam wa ra ji sa sa shi thada in a thai khwi liwa thada ma khangai okay jiao mai thada 지가 이tumla minerva thale wak bam ji bam khangai hodwa khila maning niang chia ka kasale mi tada hi tada hall khle le itum mi 20 lang pi da khle ni jile tada zawi fan mangali khlingai laga ji ja bi tada space lam le ni ji bet atunga bira ajinga bira tada pek ji le haira ja da pamra da khle ni che jim ni ji okay ning share kar jani interesting sa le details ha mai da ha mi man bai sa lo every ni na ngai le ari tyo mai ka from experience share sai le ngam nan la new experience ka share sang sang ai footballer a ka wi experiencing a thing ok se da no wen thing ai na tang khang da footballer bi ni ring pass 24/7 ring pass later la itum expectations la malai ne itum as a footballer struggles ha da play khang china khang reu li ka tha ka ba manga ba pai khima mai nan tu setback lai kala struggles ka sa chi khima mai am ta lai ni shi tang khu nau khang reu nau bi mang hi lesson ak sa da kha thing zang ai ni number bai tu mi success rate hi teu na da thai sa da from na kan da patience level hi ma khlai ka thak la dedication discipline ma khlin la khuwang bo mai ro do itum success rate ti teu hi 자자 일한 오지 그 땅쿨 football player 빙이 자자 망아막 파히 discipline야 discipline main 아가승래 다 intake 휘디 제나 자자 struggle 사지 그 football players 이토 마운님네 자자 아리 메디나 쿠키나 명나 그동가 struggle 사서리 그 아톰나 patience 레미지랑 자자 아하 그래밤 가살라 main struggle 사이에 academic struggle 사노 지가 football players 빙이 아동의 background 빙이 맘 다섬네 다자 financially broke 사설가 크라서 노야 제가 아동이 다자 football ngri오가 henna kika 사쿠이라 다자 아동의 bread and butter 질래 형 저지 사파이 방다 다자 라헛 나락지노 okay 제는 다자 땅쿨 나오빙 위방 다자 지디오 같아인 다자 지가 아톰 이툼 다자 땅쿨 나고 동 하와인 하고 다자 플레이어 사라 지가 아톰 나바 그저 팀 뭐풍람다 뭐풍라 다자 뭐풍아이라 링 파망지 바지 expect 사범지름 제는 다자 직타지나 메인 사대양 okay melanga ring paulo pai 지자지잖아 ka ana athan nani na kang li discipline da hang da le hi khima mai le ga tha da discipline ji hi sara na hi baran hi thakis ko ji bing hi khima mai sa da example sa da khangreu na bing wi ba distraction se khima mai sa li jam khor tha nang sala example ayar ling reu zali exposure hi sam phang da tik tha wi ka suya sa da ra ka or nezek da yaru na khamjek khale li ngala na ko than la distraction sala khimo mai na distraction sara do
distraction hi thada e hang ji kho chiba kacha we mentality ni jawa Okay. ji kho mai samkhor la na wa yang katong tada kazang sangsari ji tada Okay. Thì that's the face cái experience akan sát lại là khi overcome sát cái lần thứ một. mai tada experience ji tada rata sa Okay. Alright. Thì ngày nay problem về footballer ang sa da atin ka hang mak hang thế này đang kun nào bình ka hang ida ta ka hang thế mấy vai or hipping area you need itum avoid sa se hi tha sui kra ji distraction kra hi itum overcome sa ka itum successful sa mi bai pose bin ji ka thai ngai ka tha da mi thoni ki mo bai ne distraction ta bi ro as a bigla successful footballer kan sa vai ba hipping distractions kra hi overcome sa ji ka thai ngai nên đi liền đi bóng liền cổ nên là tao khi nào mình as a generally vì chúng đi hít thở ra thì của chúng chạy hay ta dùng mấy tên này distract sao là cái success mới sao thôi đây rồi bây giờ yeah discipline patience thì bây giờ dùng lại cái này càng là cái chúng đi trong khoa học khi ta thao về coi intoxicant sự cái gì nó rồi chúng yaron lao bóng người ta chúng khả khẳng dệt léo người ta chúng khẳng léo nào bị người thấy chẳng ngay gì này my players ka chung wa khila ga jawi kapning ding day series exam sangai kai khana nga naw le kai khana party le ding day series ka masalo jam ning ne thada chang thada control sak shap yang chi control ji le ga ba thada chui khamai le thada wang ro shabri ning e okay right ari ishi tang khu naw bing hi academy le wa ga jang hi rate hi chung da le ka itumi effort masa khar ga thawi wangai ma jang khar ka itumi skill jing le athum yam ka da direct club of lim ba contract same sa wala professional contract academy da ka gi ji itumi academy wena ko shop club of professional salary sign sai cha mak thai hi itumi academy li ba jang me financial kigla expenses effort masa khar thaw wang la cha kin sa sa ro do mai ara ayarwa ga ara national tin tin naw ina da ragaman club chi ling naw kaman la da chi senior wa jang khaina ra ithum wa kla ara chi sakai ni yina trial wa jang ge ji chi thai le teu ka ara problem teu ka chi thai ji la face sai da ye shan khui ara ithum direct ina trial wa jang ge ji senior li wa jang ge ji ha chi ka thum ara chi di naw kaman nai da chi na chiwang lang sa bai itum laga itum bakwa national ina practice msaka tu train msaka tu laga tewgar kaina trial ba jega selection da kui tewga sak tule okay ni shi ngam ari thang da dai tum academy li wa ga jang je tang khong bin wa kya ka important sa do itumi academy hi cha ka focus msa la direct ro chi paling laga chili success msa to ga give us sa phai chung the academy li wa ga jang ji wi advantages bi na na sang ka academy pam ka ga ju experience ka share sang sa nei ari tada academy sipam ga kaupum atumui advantage bingi discipline thamira thumi okay dikha atum ithum ngani ga ari lajong ba matam je pungchi chhatri phone submit sawra pure okay athorong thui practice fara phone khui jagaya atam je kirsam yin tada chaiga kapik pam timing ka shakaza timing chi dai mi kharora training satharan coaches ping tada ayaroin sarla daga tada basics chi mthamai da thunna kirsamiora tada how to pass where to pass when to pass pajang the main academy li take seriously okay chena tada main je tada basics ina no okay ni share na new experiences me itum menada play bing jang jang da chung ga itum li knowledge improvise hang sab de le or bam take nga ga na ara na ni hi yearly sang ga reo ra how clubs ko chung khali la reo ga cities ko chung khali la pam ra da ara teo mai ga compare sang ai of course itum apa mai na year lai khang tai ko chung khali le mata la ga ni infrastructure wa pa hi le ina take nga ga na ba ara da itum apa hi le kima mai area of improvisation itum football hi maling mai fai football racing haksang mai fai successful footballers or not just footballer mang la as a club la haksang racing bai fai academy bi matha pai mai fai infrastructure matha pai bai apong bi ni practically khima mai itum improvise ha pai le kliang
yes ning thum ayar ling reu sa sala mishan hung than or mer khali ung laga ung khang reu hili engage ung sa chan ka thada khing mai thei khili ji kha share sang sang li mà ayar va gwar va tournament lai ser ya ara national ping wila khana ping la kai thum bak va thi ngai the re UD sa tha la ara military school we china ji tha ji la tha lang ina ari la da zat wang sa ngai yang ma thing zak la chi wang ina da i thum chi wang ina da i thum ira ka chui li ra khang reu sam phang ni da shan khoi wa okay china issue hi issue dang khu we da football ground yang sakla kai na da machung sai issue da dang khu we thana bing da ki social media or ki le da kham tui mang comment samang in vai la kha ot sagai na da ka tio mang sal la ka thana bing tio gang shi khui la ga da ka ji za we da ki da ka da iko ji ma leng ro ka tio gang shi mai da ya sun mai da ka ji da sa ga ba ji da ground ak mang da da sem khui lak si da hangai da thak la ga ni ya ground in a basic sa da la mà ground ye itum ayaling reu za chal la itum na ung reu ngai sa la itum mi ground ye da itum mi full da mang reu bai da chida la le ka bai ishi ground hi china he ground hi le ga itum na practice ta la thala ina national ina la da ngarum la ga thala ina ung sa bai ung sang rum bai okay great ning share ina ong yang wen la ji ho the question sing han ngai de le no we thai ga gui li tu ma pa mi le khiwa mai improve sa bai le stadium ka hok se mo se sim ning na aya le khong de sa la ga yang ka itu ma pam le basics me che ga bai ni hipping he upgrade sa se ji ba itu success rate chu mai raise ka thai ngai in a hang ngay á khava ari ground mang impen baim no tada ava yang tada ava na nong ra ping ni tada support chim tham mai saga jaha players chi chung mai shok pai jang ground itum ari tada itum nang yo da ground ko home le ram nyang ukhuling le da kai jena tada hiring reo ko oktui ka nei tum jena kha tada ava ping ni tada shan phing sak ngai chi kha football reo ko oktui pai chi hiang tada jena tada ava na support saba tang no mi hyak le je tada ktia dio contribute sa ga tada ground hi a kha sem kui pai hila tada apam any place sa kha tada yang jaga kibana chita initiative kui ka phara kich kita leadership la long le sa se jo hung ta bai rao le ari as ka thani there's the associations later player no it me representative ping MLA ping MP ping no or clubs la later la ye kich kita na itum any individual na la sa bai la no ka pling le or aya na li ta ka sa later example like la set sa mi la ga itum ji wen tam kui bai mi sa ra ari tada clubs ukruli clubs tik later yang atum na tada ketio initiative ketio khui mai laga tada ari kan ngarum da chika hi mi a hu nim no chika tangkul community a hu satyo da chika kutong nang rum ga sem hi players igda agada chungmai shokra ta kha chi tangkul mai problem ni chang cha ta kha chi tada class mang ki khang nim nei kha tada ari ka MLS tada MLS tik later yang kya le kan te kada da atum narang jon mi ga tada atum mam ning sal la kada da mi kha ping jal aming tada mahang la yang tada jena atum tada tio ka jon mi na je okay accountable responsibility later le position le pom da le ping je jine arina ni na hang da le ground hi basic a kan sa da thei le thum le ground but hada malay rala later le itum tangku as a whole we community si ga thana ping we khangwi maning san bi da angai kichi no rao iriva hang lu ji kha as chiwa hang show ji okay itum thana ping da maning san bi ngoi da le da thei le tangku na as a whole na shwe da le da thei le ground line tam thalang malay kare ash ila murum cher ga ne daga na ni hang ga akmang na maning mane hiping na maning si tangku tong na feel sa da le wai na thei khui le la itum hi mai tada okay are clubs
later lagi in the day gului financially stable sa laga mapong khra da thai le atum sak ngai ma sak khra chung ka thai le ji waina yana club a kham thalai ran ka sa ga ji wi importance si kra da le do club a kha mapong phalai na kle hi na itum khang reu naw bing wang or society wi wang community wang kra da jon bai Ari in example lak sa thangok Ari Manipur li I league team ni le sai le Ari le fe ya nyaro kai na trao jena Mizoram and Aizol jena Ari clubs ping hi local player tik jang de ya jai kha local players tik khangyo tharan athum chance sambang ya opportunity sambang jai kha athum na league perform sa tharan ISL club ping na athum scout sa khui okay ta kha ara ithumba na azing ara tamma naumo ukhul hi and clubs ping chungmai state league perform sa kha Imphal wi club chille the state league thak mai or I league club na khui bai na ta da chi chance chim tham china okay in share hormi pom opinion la thangai le academy or club so ida clubbing itum tang kholi le ida clubbing hi atum la la kan le chi te jen sala bana da le thai le academy club khang tha ka le wi itum tang hol na wi advantages bi hi kim sa sa do mai ongyam na hangai de da chili jang ser kai ni da 지가 인파일 달리와 아통미 다다 히바구와 우크로이바 힐리 클럽 레이트다 진리 딱장힐라 다다 사클라게야 지나 망테니 아니 다 장ser kai I think the new points mai subject da si right generally take na kana atum ngim tyo ka mention sai ra itum ava bi important sala kai na thai le itum khangreu na ka successful sala kai na produce ha ki jin rang ba yeah itum na exam pass ha wai the school le ba da itum successful sala footballer kan sa fai academy li football ta ben ka tam ji important sa thai ka ji ava wan mo tong mi ka success rate tyo rao da thai le itum tang khu le ava bi contribution hi kya important sa kla ji ka thai ngai ka la ji mang ji la community as a whole tang hu na as a whole na tum khang reu li la tum a journey li la kya ka tong da thai li kla ji la ka thai ngai ka la itum khani thot chok la da thai bi li ka da ma thang me da tong ming sang hai ji ka thai ngai no we experience li na thai bi da li awawa bingwe khila support hi taka salage adam ga chi da da awawa ina avoina nauji da sia sang room daga pangreo daga motivate jiang da chui me khare da ringpa ninglo me khare da ji awawa bingni da adam ga chi da sia sang ming sang ai daga cha da relationship da le daga ngreo ga ba ka chi da motivate chu me khare okay ava wa ka ya ri as a whole tang hu na as a whole we ka tom contribution hi kya ka importance ha da le do footballer a ka footballer hi ba fans malai ga football hi ba ki kam ni fans klei bang football hi da boblar sani fans bing wi da na dum wi khang jon khila ryan khami ticket naw ti naw ka khami da ji chili itum nala na thumli niang la gaina da ngriyo mire na thumi niang along jiling riyong bishop riyom lagri ji da chini okay great ari yamila je ngai cha question bo bom ne ka experiencing a thing ro da share sang sang nai ji ne ava roles and responsibilities kala itum yari bing na ka da key area mo mai li ma tha mai da just match mang ra yang ga khong ba ji chimang ma ji la key area mo mai li itum na financial contribution la or itum moral support la ka da key mo mai mi si ji ba itum apang li football culture in tha mai da le la successful footballer itum ni da shop pa do Ari an hangkai da ava we support hi da main ne yang da training khwa tharun da ava na thanwa ga naw ji je da wayang sang mi da naw ji ngnu ga na da ava khra tharan ning ji ring phami kharla okay example la thang ungli khangyo damri ma hobong ga ishabu atumi pamsai ana
ui tao bao giờ trên thật là ninh nào đi ôi sao vừa anh thì yang thà cái người phải sao yang thật ninh gì motivation gì hết mấy gì nó trên thật là ava vào support gì thật là thích kiểu sai Okay, what about the community? Itum Yarui as a whole no we support encouragement hi. Kada da ming sang ngai key area pong li bai lai. thật là negative phải nào mà mình sẽ cái gì thật là cái hàng nhìn thôi thật là tặng nào ram nào thật là yang thật là khang nhau nó tặng đi chiếu footballer á shop thật là cái hợp 아시림 yang thấy cái support mà sang ngay chẳng cái hợp thật là community này anh nói gì trên cái thật là mía năng dùng ngay sao cái thật là cái tôn mi bao gì cho chị handmade thật là simple or tặng nào miếng thấy ngọc sao thật là khang nhau thằng thật là support bao gì yang mình sang ngay thật là Okay, ning share Ari is na ak mention sa jen football league ngriao da li at ISL ngriao da sa la tang hu na wa ka sa da iwi avura mi da iwi bi bing ling ngriao mi da anila at yam na HPF ling ngriao da le ye ka la Harvey Bomb na la mai pu FC ling ngriao da le ne then healing sun la ga in question sa nga ka na ba ticket system na at tyo me mention sai itu ma abong hili at akum football league li chi semi final finally introduce sai nge ash kum hi chu sa kwai la mu chup de le sa la pai ara ticket system ni krai for example meeting ga rai ga to 50 rupees each base has it ba 50000 chok tin wa 50000 hi every match li itum da sambang shabo si every day sambang shabo si organizers with the clubs with the players with the time mi jilaga itum mi football culture ma thame browd the quiz ne ka kai kana question the sa hi yeah 50 rupees chu shaping wang chu packet a man gan example sa da tobacco shi chin da clay or ka te le 50 rupees it the bottle kani thong ya man mane ka ji kai kana a word mas how many at we match till by 50 yang gi the pay side the word mas ham da hang da le ne and a new governing le ari tournaments later le local tournaments later ma ta la ga na football league ka thaw hi ticket pay sa ka khayam word mas har do mas hat le do ari thật là yêu vàng word sai the query chỉ có players không thà thích ra gì yang right cho nên thật là tăng cool vì players không thà cái tông hà thật là lấy được hay này sang yếu được hay này chỉ có thật là community này thật là cái tông thật là players ba chỉ cái in terms cái tông thì cô thật là rank mi chỉ thật là chỉ tất cả sao được okay ning share pom pom la example ji I mean question ji nui answer ka thengai ari words hala itum quality ma le la football league li or any tournaments li itum tang ku na ryo da li ticket pay sa vai we quality ji ma mirror le do kala mirror le ga ba itum tang ku na bi ni ticket system introduce sa la ga itum tournament ta hosa si ji ba itum club players bi wa kya ka advantage le sa do mai tada hida gde de no tada nga chon da le hinda tada club li la gde ka nga veng sang sa ge right china ada kai na ba mi ngai la kai na mi kai na ba tada mami ngai la like ka be ka dal la tada itum tada hida da za ta man tada football khang rewe khang yam je tada thai ngai thai va po re tada chi na tada ti dio tada okay okay great ari jilin sum dei ne da ya rilak ang san ngai ne itum apong de itum Premier League ka La Liga ka chung ka itum favorite club le da tom da le de le jili fans ping na atum whole season we to get ka ja atum na lore la gala fans ping ina players ping club ping ne khang na ji culture le da itum apong le kham chu chi tran possible side da khui itum tournament atam ni right da le na 50 rupees ma 100 rupees ma pay za ye na club jili paisa ji wa zanga club ji na players bi mi ji la ga ithmoi financial stability mathasm bai da khui atanga ga da ithmoi final matches semi final matches bi mi ting rain da ka 50000 to lakh aka thang ga le ithum players bi le ta bai da ne year ta la ga clubs bi year ta ji na ithum just right sang ra ba usam entertain sa ji ma ni ithum shangai ne tyo mai contribute sa se ji ba ithmoi quality ma tai sang no pai ji shan kui la ga la ta ni na hang ga da tang ko we top players being football league ung reo de ko na thum na yaru contribution ka da le bai la ji to mai da mu chu sa ngai le yes ari hi ka hangai na ara career we score footballer ka we score pili han ka
ava ping role in the nin chung ka hangai re ya wi ping role chung ka hangai re ara ava ping ta la na as footballer ra da da you know we ring him up to by la tha da earn sa by la for example itu local level ya tournament wa jang da play pak ma tha da pay sa sam phang da play ma thai da le ma ne a thang khang da close financially stable ma sa tu da chen na athumili paisa hi shingkhu wi bang cha khoi hum le tu gi da discourage ka sai le da play ne na football le da no birin tha sang sha la na birin occupy la ji chu question sa le ho chen na footballer as a career me a ko wi professional sa da wa ki da le scope kya ka cha da le ka la itum tang ko context na hangai of course itum Europeans being we or highest level be ba kong terms ha chela itum tang ko na be we level and you know itum professional footballers ha da gran ka ba pai kya ko tha earn sa pai la ji ka share sam my footballers hita da earn sari je ka no ya ji wi da performance le re hian kang se gi la tiu dang se gi la ji wi performance le ji a thi shu da le re ji my ki sa da maring bai le ki la footballers ming ar paisa ki la dra sam phang ya contract sign sang rok la ga ra paisa dra sam phang rok ge ring phalai na kring footballers track ar le re ki sa da scope ki sa da le bai le ring ba bai klai re talent le skill le ga ho nai ga a ji talent earn sa la ga occupy my ji ba average aina ISL I league ka thali earn sa da le hi average na chumi tu ji tiong tu ba alung la hi ka yang sa sa do I league quiver I material tre ka ISL wila tada jagala mathe ba amne ISL wila ka tada rough figure ga da viewers being them thang pop ta ba me ba tada si Indian now live tada 1 yearly 1 C ka kai tada sang me sang ka singuma kle kora ngai sam bong shop chine da ISL ling rawai ka okay interesting sala kai figure ni ji ba juile tada bonus thala razang me fro ji ding ding da da na ryo mong ryo la ji sam bong ji la ai awi performance adi shu da ji awi tada contract li sang ri ji ba okay no we baไม่ใช่งานเราเดียวก็ดาวมาหามองจีไม่ใช่งานโอเคนั่นแหละถ้าก็ISL เรียวเรียวก็ได้ตอนแรก earn ชัดเลยก็จะเว้นในถุงมือ expectations เลยเลยเช่นตั้งผู้นำจะได้จริงๆnoทุ่งดูถ้า earn ชัดไปวี chances สิเลยชัดละไม่คิดว่าไม่เลยเลยสิเรียวที่ตราเลยอีท่าเดเรียวไปยี่จีมีตราสัตว์เลยอัตมละโอเคนิ่งแชร์เลยอัตมองยามเลยล่ะนั่นน่ะเคยเลยGokulam คำเรียวจีว่า ISL sorry I League yes เช่น I League วี knowledge ไปฮีในเว้นคุยไงก็จิมรารังแล้วก็ scope ไปฮีในวิธีกว่าวีอีทุ่มตั้งคนเอาบินนะมาถ้าดมเทกว่านี่ก็ชินักละอีทุ่มจ้าก็ success rate ที่มักเลยอาว่าวันมักต้องขยายเช่นถ้าละกันนะearning ช่องมั่ง yes ไม่จริงๆหันสังไงก็ถ้าจะ earn ชาไปก็ละฟุตบอลล่ะถ้าจะสร้างมั่งเรียวว่าไปละ retirement วิธีละก็ถ้าจะขี้มันไม่ได้ว่าไปจริงละก็หันสังไงAri scope tada 문의가 있나 알아봐 tada 쇼카다게 나오시나 빙지 tada 아바바리 항아이 바기야 안나 에카데미리 꺄가 tada hardwork 살가 tada 쫓다가 펌살라 알아봐 18 17 18 가이가 professional contract sama bukannya India tada perform saya I 17 18 aina professional contract sama I 18 to 35 tada minimum maximum yang tada kaji tada I almost 20 years earn sakjine tada 20 years earn sakji ji ana paisa samang ji ana tada 시진가 kifaina tada 목대 바이물 지지 항아이 양 tada laga after retirement tada football players sa ka ba coach ra pai mi khale yang jena tada chibaje coach line la coach line is that tada any tada football government or something ba tong lo ma lai government
Jam sa da na national level ing reo so da government sports quota football quota in la sang pai la le da. Ari yu example myo kwe ili ari turan kap khang yau tharan navy basin na offer ra hine Okay. hena tada khata sal la salary tiong me ye khata da chipa chin na permanent ne khata da chi tada iwa shipa yu shong mazat ma je tada football ba kira sa in Okay. Interesting sala khai aru je kila kerjan ne navy bashna dali razam lo ji offer sa khai ne job. Okay, kan ban ji turn down sai le football lo thi khai ne. Okay, interesting sad le ye. Aka in a thing ngai na first professional contract ka sang bang hi. Ai legally yes, direct kai na ai sel cha pom sang bang ram ne tang ko na ai legal na pom na we. Rough figure hi. First professional contract ki kaya thai na pom do 17 18 years or teenager ak sa sang bang hi. Ari iwa 18 kang show Ari kokulam ji lonain khwane ya Okay. Ari yu contract for Pune city ri leisai professional ID le sa. ISL leisai sibaji ISL le. ka ju reserve free pam saji no jena juena kokulam ni lonain ba hai ni je 19 ni khak sanai je Okay. Na jingum 19 ka sa tam je. Okay. jena tada ju rough figure hi kya tada ai tada Machine na. season na khali chitam ji 5-6 lakhs joli Okay. ji I le first da ji da ka si professional sang rose ji 5 6 lakhs. ta ji range Okay. ta ji back jingkum 4-5 kai yang ji Okay. Aran na Jamshedpur le wa da ISL club a kan sai da ji tu ka da aran sa le re. shok pai Tum hi contract season sorry jang cha jing khni go thum da tum li science sai sa la per season ai na pe sa ji la. ta chipa jo every month na singkum 2 years science 3 years science salary bai wa every month asin pe sa mi ji Okay, that hagan na la array season by one season le Jamshedpur le da hagan na la one tha some from chance. ai chipa je muyor Okay. China awa ba bing ani hi zingum la ni la kai na le ka sa la thum footballer ak sa da sing hang la ga khang la ga ra khai wa thei ji ya da chung jo earn sa la ga ok thu shop de le je na football hi la career ak sa da le bai ko itum yes government job important sai privately important sa le ka khangria wa na la mirin hi palai ok thu bai ji ani na living example la kan sa da le yes ani ga ta chumai da shop sang ya wi da a che hi dai talk show sa la ga itum information ji ma tha mai da ya ri theng sang ngai wang ne isi tum chan phai sa la ga ku chung ga thai sing khwe le ne new ka chan ne new ku shop sang ga la ne ni na thai ga ba ji ya ri la chung mai share sa ga bang chu shi gi jang ga dai le ara isi tum chan phai hi ku sang phai sa se in any le closing remark I mean vai wang atam mi ngai de le yam na kresa da closing remark li na itum tang ku nau pin le hang khang ai lam ta la ga ni tu fellow players bi tang ku nau ni thot kan ryo de le atum li na fiti ga ta du yar chan pao hang da atum mi success sa ga bai apong le sa la na chi ta chan pao kha hang mi sang ai le no closing remark sa da or atum hang la ga ma hang ga bai tha le ga la na cha ri le at sang le Ari tangkun loping yang Ari football career hi shira kai sanga kai jena tada ngriyo zat tak lei tangkun loping gdong li hang ngai ba ba tada sadak lei ji shitsang da kjana shitsang da salu tada very li shitsang da daga siasa da yang daga hardwork sawaje musi darak la tada changai tada Okay. Right. Ning share closing remark on bom dan la itumui akani to football ryo da play bing li level chu me dan ryo bai bai successful sa mai bai kwai dan ka chi ga ta chan pao chi ho chi phun nai da le. ni shire kila isi lesia dangkun obing nusumli hangai ba itum hi kila ong ya minimang aron aizel ngon le jungmei dang ryong sangai jina arila shogra dang le traka le jina natumla taklak ina ji ju level ji kang ryo khwai thalak ina hot na lo
jili kang reu i ji ma pai mane thala ga na khang la ga ka jodra la khang la ga thala hot na ga jili kang reu vai itum kok sa da mga wa mai da reu vai sa se chine Okay. King share hoi bom yam ishi tum chan paisa da ring pa nai re nani na a journey za da kle hi nani na ai selling reo da kle hi nani mang reo da kle ne da pring sa nai ne tong na tong go mai ne nani na reo za da kle hi tang ku ni khang ga da kle nani ma lai sa si ji ba tang ku la ai selling reo le ji le ma hang shong re ma hang bai ne je nani reo da kle hi tum tong go mai khang ga mi da kle ko nani performance ji ma nga ba mai na ko la tam ta thina ba tum khani tho ping nani inspiration na kani nani li yang la nani role model la sa da yang ka la ga as itum da ani tham na yang da kujung ga kani tho ping lai da play nei jena continue to be one inspired to me salo ka la nani hi ina thang hang da discipline lai la ga na mi ne yang ra ka kham tha tam wi bai ya ko ka ya sho kani sa da lai da play hi ji continue sa mi lo itu ba mai da ka si sa ge ji je na sa de sa da hang best wishes mi shin ngai le ni wa upcoming season ma ha mi ro no ji hang li shi de le good luck ka la ni da chung mai shok ro no itu ma je we viewers mi le la chung ka ning share ishi chang pei li rang ro mi khai ji wang tu chung ka thai shin gwe ra ta la ga na ava wa bing ishi tang ko community bing le ya da chang pao khana wa sa da hang sang ngai de le a se chang pei ki sa yu ma ngai na khang riao na ak sa de itu mi career hi mathala kaina lei pai de lei hi tum dingli hatit laga hiwi line hi ka cha pai di chi tum chuk cha ka sa vai sa sai i tum ya bom hi yes corruption na ka puya apam ne i tum aka sa ka sa ke ti salam talan government job chi sa la kaina sam phang de lei i tum hi chena sakla ko i tum khoni thoping na opam sam phang ka financially stable sa ka ok thi chi chena khang riau football hi le i tum prime focus mi laga ituna ka tom laga ka thana bing zam ga ya ri zam laga ituna hot na si jiwa football hi ma ngai na ituna hak sang racing pai lak ha akhang sa de le ye ji itum shan khoi de le itum le inborn talent itum ka phra we na ituna effort mi laga itum le ning ga sang ji le ga itum ka ten thang mai shop ko bai we chances si hai sala khaina le itum skill ji le kana hi le itum na extra effort ji mi si jiwa successful sala ga footballers ka chung ka shokra ga ji itumna chan phui de le ava bing thamai da ka to mi se no na bra na football ma ryong ai de le ga wa kala itum tang ku na wa sa da thamai ka tom se successful sala ka hai footballer ISL wa jang sa nga I league wa jang sa ngai direct wa gi ni tum atom hen ha pokis ni itum local tournaments le da le itum thamai da ka to mi se local clubs le da le pin academy le da le itum thamai da ka to mi se athan examples ka set sai re itum clubs le da le pin le itum ka tha da itum mo thai hamang la akhamang la har pe da hamang la khoi wa mi pai itum academy pin le itum tournament ba jang ki da le club ak le uniform jersey akhamang la set hamang le itum ka tha lo mi pai or match up refreshments itum ka tha da shop mi pai de le or itum na ba khang re wa khen le itum ticket le ba hang phang mang la ba ma ka mang la sha ka mang le itum ka tha da pe sa bai de le hi da itum grassroots ai na itum da sen ka si je ba itum khang re na chung mai shop da a che khani mang le da le ai selling re khani mang le da le li chung mai ka da shop da shi sang ka la atum shop da le na itum individual pa chu mang la shin ko ring pa sang re clearing pa sang re community church pa sang re itum mai bang la economically matha sang pa pong chung ka le je shan kui de le itum khang re na khani le da le ma tha mai ka to mi se itum Facebook le khyam ji tran Instagram le khyam ji tran atum account le ma yang na ping chung kana ra ka to mi de comments mi la ga likes mi la ga itum tang ku na ping la tang ku na I league ling re da le I selling re da le even MSL ling re da le local level ling re da le ping la ma tha mai ka to mi se social media we importance itum advantage kui la ga ka to mi da ayaling le li pom da le ping la ma tha mai thei no ka la atum shop zang da le ji ka thei ji tran ayar clubs ping la academies ping la scout sa pui la ga wa ka pai chan se chung ka le de le share sa mi se atum me kham ta ga shi ka la ma ta la ga na local we clubs ping tournaments ping itum ma tha mai da tom se associations le da le ping itum ka thana ping la ning sang mai da itum we thankful as a whole football hi successful sang success now sa da mention sa ngai ne dong ling share next episode le sampang sel shi se ji hang la ga phang me se